Después los pugles como es le por una banana. Cuando le dice por una casa se cae una banana. Ya ngiyacabanga ungiphi ungiphi Hay que no está un pine a gente tá com o lá no é nome que sabe está só que é lá wena usakhona kanjani ngoba uyafika wafika la kodwa event lapha endaweni yamphela Awungani wami. Phela ngicela ngibaza, abangibaza amagama abo. Afika uzosweka Hayi ngiyinkunzi lengane yana. Yibo, ingane yibo. Khona ngisho insimbi lezi. Insimbi lezi. awu bengizobuza ubhombo wenzela ubufisi yabonga bonga sanibona Ngizangazi ngani bazalana ngasekhulumile. Yeah. Kodwa nje ube wasichaza impela umama isimo so umuntu ojwayele ulelela kakhulu umphakathi nami ngokusebenzisa abantu uNkulunkulu angiphebe so basingase ngithi cha uNkulunkulu kumele so yeah ukhansela abantu kumele ngilide wena lami ngoba nina abantu beyiphishi hey nazo sijwayelana yeah unazo speech no sobengela ekhaya sizafika singena sithutheleka kodwa isimo sesibona into esuke ihlanganisa abantu bazalwane especially nje thina njengoba umuntu engenalutho kodwa ephila ngabantu so yonke into isuke iqoshwa ukwenzela ukuthi abantu kube yibona abantu abakhipha imali nabantu abakhipha usizo so kuba lula kakhulu ukuthi bekwazi uma bebona isampula yento esuke sikhuluma ngayo so into abaxolise nje kuthwe kushutheni yeah malokhaze no smoke dobusho befike kumina ngithulayo yeah la isemaphethini yeah sise-ward 2 yeah lekhaya kudlule umuntu lokwayo ekhaya but manje ubona isimo asekho right yeah but siyazama sibambisana nomphakathi belosifika nabafowethu khona usisi okwafika ekuthini bese umhlangano izolo isonto ngesonto ayolibeka udaba esibahlabeze ngentende so sezile ngihlelo-ke ukuthi besiqinisele kufihlwa nini khona kuhle isonto ithi itente eduzane but njengoba sikhona umndeni lapho kushoda khona ukuze lifake ekhaya yeah ngoba isimo sokufa asisuzufika ngiyobona nompheme awukho right but siyokhulula balekhaya yeah lakhe liyaceda uphumelele usibona nje slab siwabona ba-blocks aphezulu yeah futhi indlu nje uthi kuphi nasozazi bayiphuthumisa ngoba phela indlu yakhe kubo 2 days for indonga bayiphuthumisa bathola umpheme noma ngaphosisi kambe lekhaya bangaki 15 noma bangaki 15 yabo la ku-15 yeah abahlala kule ndlu lencane lekhaya ngokwesimo-ke bebengabhalisile-ke basazama no-women settlement ukuthi bafake uhlelo ka-disaster so kwagcina kuphumelela so lisubambisana sibone ukuthi ufike usizolekelela ngoba lokushiwo phethwe injob into ehlungele ubandla
Yeah. bebekhona bafuna mhlawumbe balekelele singabonga kakhulu. So into uyidingeka uthena yini konje mama into ebidingeka Mhlawumbe usizo ludingakalayo kakhulu. oh yeah abantu abayidlayo bezobona waphela khona amajuice yeah ama-drink ukuthi khona i-drink ukhiphela nomakhekhe yeah loko nje ukudla nje kahle kahle okuzobe inkinga-ke yeah nokuthi nalabo bahambile abaye emakhazini-ke ngathi khona imali abashoda ngayo yeah ngathi ukusuka komuntu la angazi u-700 kanjani for Kambe ushonele endlini ukuthi ubulawe yini. so njengamanje shuthi njengamanje shuthi manje umuntu kumele kutholakala ukudla nani nabo-ke labo 700 labo-ke oh yeah ngoba bahambile nje basitakile manje bayinhlanhla kuba basele imali inkinga into engishaye mina kanjani i-app because bekuzoba lula so kodokotela senimkhokhelile lo uzohlika oh yeah kuba nabo basasitake nje sizama ukuxhumana nabantu bamatekisi sathi sicela basithathule kumenenja wase-Pentown sathi sicela asigibelisele bona kungcono imali soyizama ngala sebebuye bebesisehome kuphela yeah okushuthi manje cha ungalenza uhlelo i-app yakhe iyasebenza mhlambe so bethi mhlambe ngicabanga ukuthi mhlawumbe umuntu engashiya inakhundana mhlambe noma yi-1000 nathi umuntu esazocela mhlambe kubantu la ukuthi belekelele kodwa sengenzela ukuthi yabo ya sengenzela nje ukuthi sengenzela nje nami ukuthi mhlambe okwenzeka mhlawumbe umuntu kodwa uNkulunkulu uzolenza icebo kuba inhlanhla nje nami uNkulunkulu mhlawumbe nami ukuthi angikaze ngahluleka abamkhansela naleyo lakhi nje leyo yes yeah leli nje lisuka kumina leli elami leli yebo futhi umuntu usazohamba emphakathini eyocela ukuthi mhlambe silekelele kanjani kodwa ngiyazi ukuthi kuzokwenzeka mhlawumbe ngibona kusasa zokuhamba kusasa mhlambe ngoxhumana nawe usisi mhlambe kuhanje kuyothenga kubuye kulethe ukudla konke iyethelele kwamagele yeah ungcono futhi ngoba ukhansela useshilo wathi indaba yetende selikhona ngoba enye into ebengiphethe kabi ya ngcono-ke ukuthi umuntu seyodila nakho into ey'phathele nokudla yeah Engifisa ukucheck nibe le tende kuphela sikhona isilwane phela isona anisho ngani waphela kwela kinzoso baba thina as councillors esibuye sikwenze sibuye sesenza ubuntu yes ngokwehlela kamasipala asikhiphi nangihleba yini yeah ngokwehlela kamasipala asikhiphi imbuzi but ngokobuntu siyasilekelela yeah so singathi le tende covered asenayo imbuzi zoba covered awusiyabonga so mase basibafihla ngoba ngicathe ufike ngudokotela a-check mase eqedile bese besho ingcotshwaneni hayi umgqibelo okay ukusho ukuthi itende fefike ngolesihlanu okay usho ukuthi itende lufika nesilwane ngalesihlanu yeah but okuye nokunye ngibona ukuthi sinapho abantu abama-contractors endaweni nakwenza ufaka izicelo basilekelele ukungcwabo ube nesithuthi yeah yeah hayi kona kuzolukho kuzodlula hayi umuntu akalahlwa uma sikhona siphila umuntu uyafihleka
ekhoneni uma ngala ngiphathele ivukane lami bazalwane shuthayo ngizojwayela Ela phela usemusha emsebenzini. ushaka lezosube impilo ey'ntathu nje ngoba ngabafisa Ngibongela malume wami. Phela ngiseromantic. hawu yabo bengizosiza ekhaya waba la ekhaya Ikakhulu isekhaya. hawu isekhaya nami Yeah, kodwa umama ozala ubaba yawu Hlanganisa abangani. mina umalume engazi wami Hayi uyabona. hayi bo hayi Njengabafundi. ngizothola kukuhlela Ngizele into nje. Ngizele into nje sibona. hayi bazalwane ngeke umuntu akacela indlela thena uma ngingafiki ngihamba ngezandla bazalwane nazi amathe lapha yobuya hayi sesixhumane emoyeni amen bazalwane Sizolixhumana nawe. siyabonga kakhulu ma Umphini zozothula zokuxhumana nami ngizonitshela isidingo sasa vele ngikhona. yasazi yakhululeka ngicabanga ukuthi so nakho amen mama mfowethu ukhansela awubatshela ukhansela ukuthi la ekhaya sinenkinga yayo nakuba ukhansela besiqalile ngisho senza umehluko la ekhaya njengoba nje silekhaya esikhombisayo ukuthi beseqale seyifaka intuthuko ukhansela siqale sizwe